पाउचदे उइबमर उइब पाउ खरा अपडेट तौजरे जापान चाइना थेंगनब लॉन्ग रेंज मिसाइल डिप्लॉय तौनब खनरे जापान चाइना थेंगनब लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल लिसिंग अमा डिप्लॉय तौनब खनरे अन योमी यूरी न्यूज रिपोर्ट फोंदोरगले जापान डिप्लॉय तौगदौरिब मिसाइल सिंग अदुदगी हौजिक लैरिब किलोमीटर चामा साना काफा याबा मिसाइल सिंग अदु मॉडिफाई तौरगा किलोमीटर लिसिंग अमा साना काफा याबा ओइरगदबनी ओइगदबनी आइना गवर्नमेंट की सोर्स पंगदोले जापान डिप्लॉय तौगदौरिब मिसाइल सिंग अदु जहाज अमदि लान की प्लेन सिंग दा पांसिलका कापगदबने जापान की खाथंगबा नानसे आइलैंड मरवेन मिसाइल सिंग अदु थमगने मासिना नॉर्थ कोरिया अमदि चाइना की समुद्र खोंगपाल की लमदम सिंग फावबा कापंगमगने हाइरे जापान की फॉरेन मिनिस्ट्री की रिप्रेजेंटेटिव नदी रिपोर्ट अदुगी मतंग कमेंट पिननबा हाइजखिबदा पाहुम पिरगु आबे याखिदे जापान लेफाक असिना मलेमगी अनिसुपलन चौक मतुंग तारकदा लान सोंगनरोय हाबगी थमखिबा पोस्ट वॉर कॉन्स्टिट्यूशन अदु थाथोलगा सेल्फ डिफेंस की दमकदा लान की खुसुकुलाई सिंग अदु डिप्लॉय तौगदबने हाइरे जापान मिलिटरी की लमदा चटिंग तौबगी थवंग सिंग हेंगलकले यूएस हाउस रिप्रेजेंटेटिव ओइरिबा नैंसी पेलोसी न तवांदा खोंगसत पांगथोखरबा मतुंग तारकदा हादा की था खरा की मतम मसिदा रेजिडेंट की ओइना उंखनबगी थवंग सिंग हेंगलकले नानसी पेलोसी न तवांदा खोंगसत पांगथोखरबा मतुंग चाइना न थवंग अदुपो यानिंगदबु उलादुना तापान की मनाक नकपा मफम अमदे जापान की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दा मिसाइल कापतुना चांगेंग तौखिबने चाइना न तापान की स्ट्रेट लेब मेडियन लाइन नक्सिलगा वॉर प्लेन सिंग जामना तोइना फाइसलगी आबगे रिपोर्ट अमसु लैरिबने हाइरे नागालमरोम द इथनिक यूनिटी की मिंग द चीना लेबर फोर्स डिबेट पुसलग्रे चीना चथरिब इथनिक यूनिटी की प्रोपेगेंडा मखाद टिबेट ऑटोनोमस रीजन TRA बु चीना की अपन वसक्तम अम ओहेनबगी खोंजंगोइना लमदम मसिबु चौखनब डिबेट चीना की फोर्स लेबर सिंग पुसिलक्तुना सखो थौरांगी थबक सिंग तौब तोहनग्रे आइना मीडिया रिपोर्ट अमद फंगदोरगले पुसिलक्तुना सखो थौरांगी थबक सिंग तौब हवनग्रे आइना मीडिया रिपोर्ट अमद फंगदोरगले आउकिबा सगोल से निमित्त बाइजिंग द पांगथोकिबा कॉन्फ्रेंस अमद टिबेट ऑटोनोमस रीजन बु सावेन पर तौदन लमदम मसिबु सेमगत जागत पाहाबसि तंगाई फदना तौगदबा थबक अमनि आइना टिबेट कम्युनिटी की वखलोन सिंग अदु चाइनीज नेशनल अमोइना माथमोइदुंग द थमगदबने मतंग असिदा टिबेटिशियन सिंग की ह्यूमन राइट्स सिंग लाना नमसिन बितुना चीना की रीजन मनुंग द थमनबगी खोंजंग हौग्रे तौदोगसि का बरि लेना थिजिलोय एड्रियन जेनस ना सजेस्ट तौरपदा टिबेट फोर्स लेबर सिंग थाजिनबा असिग मयुक्ता फोर्स लेबर सिंग असि टिबेट ऑटोनोमस रीजन की वांगबदा प्लेसमेंट पीबदा हेना फगनी आबो वफम थमगे ऑटोनोमस रीजन असिगी वांगबदा सिनगदरिबा फोर्स लेबर सिंग असि चाइनीज सिस्टम ना चलाइबा फूड प्रोसेसिंग होल्डिंग कंपनी ग्रुप अमसुंग चीना की ख्वाइदगी चौपलगाना चलाइबा फूड प्रोसेसिंग कंपनी सिंगदा सेनबना हेना फै आबो ओफम मसिने तौदोगसिगा मानब लिसिंग अनि कुनगी मार्च तादसु असिगुंबा स्कीम असि जिनजियांग द इंप्लीमेंट तौब मतमदा माइकै क्यादगी जानगदबगी वफम पंगथोंदराकी बलाइख्रबने साइनेस लेंगा की माइकैदगी दि अहान बोइद प्रोग्राम असिगी मनुंग चन्ना पियरिंग असिस्टेंट सेमदुना जिनजियांग द अनोबयुंग काइसिंग सांगत छागतपा मदि खुंगंग अदुगी ओइबे मिनिस्ट्री सिंग हेना फिबम फगतनबगेदमक्ता पाइखतपा थबगनी हाना फोंदोखेबा लैख्रबने ताइवान की किनमेन आइलैंड कोस्ट चाइना की जहाज संचलक्लिबदु चेक्सिन येंगदुना लैरे ताइवान की किनमेन आइलैंड की ख्वाइदगी अवंग थंग माइकैरुम द लैब समुद्र खोंगफान द मेनलैंड चीना दगी जहाज सिंग थौजलक्लिबा अदु ताइवान की लानमी सिंग यामना चेक्सिन येंगदुना लैरे हारिबा मफम असि आइलैंड अस्तगी किलोमीटर लिसिंग अमगा चंदिपान रोम तमक लापा मफम द थोकपा थौदोगने चाइनीज मर्चेंट वेसल सिंग आइलैंड असकी कोस्ट थमना मखोगी ट्रंकर सिंग चिंदतुना ही होंजलकपा अदु तसेंगना चाइना की नेवी पोस्टिंग सिंग तौगे आबेगी मतागुम तौरकपा थौंगनी अनसु पावगे लिखुल असिना फोंदोरगले इंडिया टुडे की गौरव CS1 कोवर रिपोर्टर अमरा ग्राउंड जीरो दगी पिरकपा पाव अमदा हाय चांगछलग्रिबा चीना की जहाज सिंग अदुदा नेवी फ्लैग न सिंग अमदा थेते थौंग अदुबो ममताना येंगनबगी दमक ताइवान आर्मीज न वाच पोस्टिंग इंगथिना सेमदुना मदे बंकर साबग लोइना चाइनीज सिंग चांगछलग्लिबा खोंजंग सिंग अदु चपचाना आइलैंड असिदा गमना यंगचनबगी थबक हौजिक सु चथरे ताइवान आइलैंड असिदा फोर्मोसा आइना ममिंग थोन रखंगनबा हौरकपा मतम मदुदगी सही क्या की ममांगदगी हौना चीना अमदि ताइवान अनि की मरकदा का हेना यानादबा मदि यंगथिननबगी थबक चथदुना लागलिबनी हौजिक चीना अमदि ताइवान की मरकदा अकनबा मरकदा टेंशन लैनरकलिबा असे
Komsing lising ani kun mathoi gi October amadagini matam maduda China gi bai gedage fighter jet chama henbana Taiwan gi air defense identification zone launch na leba ga sege Umbudara ni doi chubaning tam nomita People Republic of China gi mekedagi fighter jet sing paisin na irang sagana bahura khrabane Masigi matung tapata handak ta nauna US ki House of Representatives so weriva Speaker Nancy Pelosi na Taiwan da China na ating batamna tamna laktun di yangsin kongse sat khiba aduni hera lebak ani gi Marak da yangting narak pagi sang wang khalakle Makhat akba atopa pauda Somalia da Al-Shabaab militant sing na edek torok pada mioi kon sire Somalia da Al-Shabaab militant sing na hotel amada sangsilaga sis dauduna thamjan khibadagi security force na mioi chama kusumda taruk res ku tawgre Atomai na mioi kullom ihan bade sikre an official report gi matungina fongdokle Al-Shabaab militant sing na hotel adu pung kontra chumna ses tawsilaga thamkibadagi security force na sangsilaga nangmai kapna khibagi thawdokta mioi kon mathoi chire Aduga samaga sumna tarukna res ku tawba ngamkhre hairi Asylum sing aduna capital Mogadishu da leiba Hayat hotel sangsinara bu hona rakiba matamda bomb pakhayan ki Al-Shabaab Islamic militant group na di attack adu makoina pangthokpani haina claim tawkhre hairi Police Commander over Abid Hassan Muhammad Hijran journalist sing da phongdokiba wafam amada mangna Somalia gi miham punmakta khangan ba pami madudi Ngarang nongjai matamda hotel adu operation chathagi Al-Shabaab ki militant sing na hotel adu sangsilaga attack tawsin ki ba thadokta mara laijada bamyu cha kya masire Al-Shabaab militant sing na hotel ba control tawsin kibagi thadok adu thingna na ba security force na changthen ki bada nongmai kam darak padagi masing jamlaba micham praja kya sirba si thamoi sokni ngai oi Auzi asi ba miyo sing masing asi makhata na hengkalak pasu yana leire irai nomai ki nomidang dagi thang sunamit pawwa sathagi ba Islamic militant na security force ki marakda akan ba mong da khuthong na bagi thawdok adu sathagi bane Masida nomai kam na ba amadi hau bom pokhai ki bagi makol kya amusta ba fangi hairi Police officer amana hai ki bada irai nomit ki nomidang koiram da hotel adu da militant sing na attack tawna na bagi dambak car bomb ani pokhain ki hairi Indiana US tagi MQ-9B drone plane sing lain na bawari sanare Indian Ocean ki region amadi China tainaba ngamkhai faring da surveillance tawna na bagi damakta $1 billion ahumgi selfom da MQ-9B Predator armed drone contra license na ba negotiation tawbagi tabak khumang yangchina jangsili an official report amagi matungina phongdokle MQ-9B drone makhalasi MQ-9 Reaper gi variant ni MQ-9 Reaper drone plane asina modified tawraba Hellfire missile kaptuna Al-Qaeda gi leader Ayman al-Zawahiri bohawki ba thada Kabul da hat pangam ki bani haire Defense establishment gi authority source na haikibada India amri US ki marakta wari sana ki bas the US ki janen atomic na sava drone plane sing adu lasinna bigi wari sana re General Atomic Global Corporation ki chief executive or Vivek Lal na hai ki bada auji lepa kani ki government ki marakta government ki thakta drone plane sing license bigi wari sana be adu khumang yangchin sangchili haire drone plane sing license ba wa khanari ba si mari lena ba government sing aduna kumna khanaraga sadhara ki bani company ki mai da yanglak pa tara basu General Atomic India bo support tawna bagi damak da sem sa dun lai Under killer drone makhalasi India ki Lanmi Air Force amadi Navy to deploy tawgani high altitude long endurance ISALE drone makhal asna Hellfire missile mari amadi KSG chambi yangkai lumba bomb sing palaga pong kontra manga sumna pai bangame MQ-9B asina makhalani nai masida makhal amana Sky Guardian amadi Sea Guardian ni hairi aujik India amadi US government anina MQ-9B license bagi matang da Wari sanari ba ista marwena drone plane asigi mamal weapon package amadi technology share tawagi wafam yawri hairi Nagala marum da China na India ka sathaki wa border fake ikai khumnaba ngangna sadre China na India ka yana ki wa border fake ikai khumnaba ngangna sadre amadi Galwan Valley da sathaki wa Khutlai bagi thawdok aduna leibak ani gi marakta leinariba Mari hanadagi hauna fatriba adu mayak sengna taglabani an external affairs minister Joy Shankar gi maike digi phongdorakle Englishing amaga Japan marfudra matam da India na China ga yana ki border fake atu gi matungina ngamkhai faring area da lanmi sing park sana thomjin hadaba haibo wafam yana ki bani adaba China na border fake atu gi yana ki bani hamadu thugairaga ngamkhai faring de masing yamlaba lanmi sing thomjilake
Galwal Valley the Karikaram Batodok Toki Habado Miamna Kangarabangagdane. House of Bow the Galwal Valley problem of do Sangtina before a politry. Marabasala Lebak and Igimarta Ladibo Unkanabagi Tongs in Late Highway Adre. Brazil is how follow the Pang Tokibendan community sing Amada World period on the External Affairs Minister Joy Sankana Pongdo Kibane. Magna Petomiki concert the Brazil Laton Kibani, Magi South America concert as the Paraguay, Amadi Argentina, the Su Satkani Hairi. Amarom the Indiana electric vehicle Gilusingbo Oragani Ananda Mahindra. Ananda Mahindra Haribam USA social media the Yamla to in the post get Tadokdona. Internet users in the Yamla interest labor over from Sintagatpam Yu Amane. Magi Quidagin over Tagatba, Twitter World Amadam Haki, Mayum Saba electric Jeff Amagi video sing chart Dodana Pimum Kurim the Kangan and Bahonaki. Mahindra Ngarang thanks to the Mitam Haki Twitter the job request Tarukwa. Job request Tarupam Yu Amagi Pau Funky, Muedu Tamaladugi, Siva Ganga, District the labor, Kijatagina or Bagautam, Kowa Muyamane. Muedo Tagalapa video Amada Gautamna, Batteries in Aduna Selhan Bangamba, Chip Ama social media the Tagalapado. Maruki, Luna the Gautamna, Minded the Mahako, Tabagama Pipi, and the Pajarake. Video clip to the Gautam Mahana Sariba battery Jipado. Demonstrate the Rotan Ulak with the Jipado Kimamangi, Amati Maninki Sakasingado. Tongan Mong the Canton Tobangamba, Aduzu clip Adu the Mayaxan Olake. Kodak the Mahindra Gautam video to Yaglabamatum the Twitter Kutang the Pongtor Kibeda, Man of Photoliba car as Namhaki Tamuipa Pen Pohale. Housing Mahindra and Mahindra President Zuhariba, Head of Automotive Product Development Head are Belo Swami the Pau feed on the Gautam Gimbram the Chapchana Pau feed on the Tabak Topin and the Bakangalagani, Hida Pahum Pigi. Industrialist Uriba Ananda Mahindra caption Pidon Irapa World Amamasina Maram Oiduna Aina. India Pumba Wakal, Tangani, Adukamhan, electric vehicle Gilusing Ba Amasoitan Oigani. I Natazim the Americans in auto vehicles in the Hiena Pamnava Amadiana Nova. Cars in technology Amazon innovation the now Kipan Makoino auto, Wolukodum Chansilapani Adubo. Gaudamamusumaki, Honazam Punabakasi, and over Monda for Tokana Mariam Pumbada. Electric vehicle as in a parks and a Yaulagani, I have a war from Mahendra Fondoracre. Makatarak for Atopa Powder. Ukraine Independence Day Bangtoklam Dai Mag Oinen Rusiana Satiba attacks a truck by Zelensky. Ukraine August Kungamari the Contragamato Independence Day Taram Pangtokadoriba Siki Mang Oinena. Rusiana Satiba attacks a truck by and a Ukraine President Zelensky in a section world Pikre and officer report Amagi Matungina Fangdoragle. Ukraine President Zelensky Haki Bada Crimea the Naudan of Fokabiki Amatogliba Made. Zaporizhzhia the labor nuclear power plant manak nagna missile attack chatharakiba sinadi. Lakadurba chayul asida pangthokadurba Ukraine gi maning makha tambagi tharum asigi mang oinana Russia na sathiba. Makal gi attack kya ma satharakpa yai habagi section warol pikibane. Russia na Ukraine da landas lekpadagi soknariba lana si tha taru gi matam churabane. Chaliba chayul asida Ukraine na kunthra ka mathoi suba maning makha tambagi numit. Pangtokaduriba asigi mang oina Russia na sathiba makalgi attack kya ama satharpa yai. Zelensky na jatiya sida numidangi matam da pikiba warol amada hairibadi Ukrainian singna Russia ba August kungamari da pangtokaduriba. Ukraine ki maning makha tambagi thorom mang oina na aki tujung piwa yahaloidabane. Saliba chayol asigi angan basarukta Ukrainian NGO Center for Strategic Communication Starcom na section warol pira duna haikibada. Russia na Ukraine ka tahna bagang khoi faring da misal amadi animation sing paisin bhaure. Russian S-300 missile sing sinaduna Ukraine ki territory da faction caption don attack sa thakpa yaba gi akiba lai. August kun gi mang oina Russia da gi masing jawlaba trend thonglare. Masina takpari Russia na August kun ga mari gi mang oina Ukraine da attack sa tanada ba sem sare. Salifatha asiki agan basurukta start komna claim tawkiba off from amada Russia gi missile jawna choba makal gi khosukulai sing. Puraba trend Ukrainian border tamna thoujillakkhre. Zaporizhzhia the labor nuclear power plant the Yamla Toin attack Topaki Tong Sing Hankalak Liver Asina. Nuclear extend Amasutopi Yai and a Ukrainian officials in Hairi. English in Anitara Gamariki Matam the Russian annex Tokiba Crimea the attack Yasatariba Asikimatang the Paladuna Zelensky in Haikibata. Salivasa yes the Crimea by Ukraine Gilamis and Handopangangani Abagitazavalay. Russian Landas Lakpadagi Ukraine girls Hong Ribalan Asi. Crimea Handoklaga Losin Gadabani, I will war from two President Zelensky in Fongdogle. Ukraine given a quite a chow border and is a city Kharkiv down Kanabaki Tawong Sing Lady.
CTS the curfew tamli and resident governor Oliha side humna fongdoke. Mana Ukrainian sing bujum the gimapan talk than the lane of war from Su Kangange. Zaforizia declare for Flanda Bon Cap Celeba sing matang the Ukraine, Amade Rusiana, Amana Maral scenery aire. Nakalambarom dana Putingi misang right wing ideologue dogengi masalape karvom attack sire. Russia ki President Vladimir Putin ga naksinaba right wing ideologue amagi masanofi Moscow city ki manakta sathagipa karvom attack amada sikre. Masagi sahi kun ga mapan churabi daria dogen Moscow city ka naknaba lambi amada pokhai bagi thakdok amada sikre ana Russia ge investigative committee na phongdoke. Committee se na hairi madudi Putin gi brain ni ana khangraba maki apokpa Alexander Dugin attack atu gi target ramba yai ana report khana phongdorakle. Alexander Dugin Russia ki masak naraba ultra nationalist ideologue amane. Alexander Dugin amasum haki masanopi Daria Dugina Moscow ga nakna pangthoke festival amada sarugya ki maduda philosopher asina lecture amafi ke. Russian point Alexander Poskin matama amada laikiba Zakova state ta pangthoke festival adu art lovers singi oiwa family event amani haina launai. Mafamasa ani ki thang chana mekin medang da makhona tongla ki bakar adumak da tong duna festival mafam adu thado nana balep lambane tawge masung dugin na aroi mekup da tonga na chana da warep lauki bani aire Telegram da thagat verify taw da footage da thodok thofam da leiriba mai sagraba gari amde emergency service sing sang silakpada dugina thamoi chongna yambagi saktam uwa phangke daria dugina bolsie bia jemi palace kandak na thoki ba thodok mafam adu da sigi bani hapasi investigators in a confirm tauke. Makoin haiki madudi car makada pan taukiva explosive device amapokaiki amasung kariedu maisake. Forensic amasung explosive experts in nasu investigation chathake. Taudoga to the Ukraine Chennai have a from Ukrainian official amara reject taukre. President Zelensky ki advisor ama river Mikhailo Podo lakna haiki madudi bomb pokaibagi taudoga to Ukraine ka Maria Madalena de I go criminal state amanate Amarum the Russian Federation di criminal state amane. Amarum the Russian Federation di criminal state amane. Telegram post am the Russia ki foreign ministry ki spokesperson Maria Zakharova na haike madudi. Edegado Ukraine ka mari laineram labadi thawadu state terrorism ni hana khanagane. Alexander Dugin masama state official amoidrabasu mahak Russian politics da symbolic figure amoiri maki anti-western ultra nationalist philosophy ne Russia da dominate political ideology oirakia mazong President Putin ki lam bakthok chokthok ki foreign policy asi madudi jumpham oibani aina launare masang naraba journalist amoiriba daria dogina asi Russia na Ukraine da landa bagi khongthang asi phongna sabat ki bamisang ne sahi asi ga agan basaruk de US amsing UK ki authorities na mahaki mayukta ating bakya law thoke Maki apok Alexander Dugin su Russia na Crimea lausin bata chena bagi dambak ta kumza lisingani tarak mangara da US na ating bathangke maragasi da Ukraine da leiriba Russia ki lanmi kya chemical poisoning ka mari leina hospitalized tawgre Ukraine na satariba military operation da Russia ki lanmi kya sathiraba mahungi chemical poisoning thokduna hospitalized tawgre ana thangjada mita Russia ki defense ministry na phangdokre Servicemen sing the loba sample sing the artificial origin of organic poison makalama wariba botulinum toxin type vigi tracing technique ana ministry asina phangdoki amasong chemical terrorism chathai ana maral sege ministry asig statement amana haiki July kuntra ga mathoida Zafor Asia region ki barung chanba basi lep ka village kanakna deploy tawriba Russian troops sing chathi ba mongi poisoning ki khudam sangtam sing ka loina hospitalized tawge Donbass amasung atai mafam sing da chathaki ba lanpham sing da thangna tangna maithi ba kaya nangkhiba dagi Zelensky region na Russian person amasung civilian sing ki mayukta toxic substance sing sinaraka terrorist attacks sing chathabagi aba fi ki aina Ministry sina makata na phongdo ki Moscow da lanmi sing adu ki sample sing da pangthoki ba laboratory testing adu organization for the prohibition of chemical weapon da thanana ba thorang tawre Miracle poison ni aina toin haina riba botulinum toxicity hauju phawda science da khangna riba khwaida ki toxic oiba biological substance ki manungda mane Clostridium botulinum bacteria na phudokpa toxin asina acetylcholine neurotransmitter thadokpada athingba pibadagi muscle paralysis thogale botulinum toxin type A hogiba matam kya asna jamna pikpa
dosing the medicine ama oina maroina over active muscle movement na thokan ba disorder sing layang brasin atuna lakle masi cosmetology da tension laba maming botox habiki makata su khangna rabani atumainamak sungba madi distribution da live number oidana botulinum toxin ase bioweapon amoina asoba trade amoidona laire toxin asigi fidelity gi changsu wangi makatarakba atopa manipur gi pauda lombisna har fangdabagi awaba mayung dari Jiribam railway station da harbek lising tarit puthokpa ngamdana laire Manipur har fangdabagi wathok sahi kudingi thokpagum sahi asidasu har fangdabagi awaba kaya mayunare lombisna har fangdabagi wakatpa madi kudong chadaba kaya mayunare kai sarakta harbek lising tarit rom Jiribam railway station da panduna laire tha ahum longi mamangda irang thong athakta saba valley press nam thakibana maram oraga fort puthok posin tawbada sauna fan bathok tuna lakhibani adumanam saliba tha asigi tarada irang thorangi batakta saba thong ado amugana semjenduna abikpa gari sing disat payan gre National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited NHID LG official sina agastara manga forward report puba asoba truck sing irang thong lan bai han gani hada phong dokhiba laikrabani adumanam ngasi forward asoba gari sing lan ba yaragani habigi aba pirakpa laitre Maduna maram oraga pot buba gari sing ol kasar tongjai maril romda har yauna atopa palong kya puduna sanarake nongjuda oiba amadi lambi asegi pibam kahno sokselapana maram oraga lambi asida jo pothanna jawba gari sing chatpada akiba laire drivers na lambi asida arumba polum sing puduna chatpa kibadagi jiribam railway station da panduna lairiba har singa pudhopa ngamdabani hari paugili khul asina phongdorakpada manipur gi Laumai singgi damak ta Assam dagi train anida purakiba Yuria bek kya jiribam railway station da panduna Lairamba dagi har singa du ol kasar road da truck sing sinaduna puthokpa haugrabani Makhadana train anida purakiba har bek lising tarete haujisu puthokpa ngamdana jiribam railway station da paiduna laire Aroibeda content sing asigi markuiba pau khara asiba paudam jariba Manipur local news YouTube channel asidagi yangberiba punama pathaga jari channel asina domda kanarabadi subscribe to be business subscribe to be like and share to was a copy of Namapo Amakana Tagasari.